Good morning, everyone. Ma'am, 2023 की अहानबा नुमित को मसीसे कोई हैप्पी न्यू ईयर को 2023 आरिबा नुमित सिदा कोई यमना प्रॉफिटेबल ओइबा बुल कॉल स्ट्रेटजी में कोई हेजिंग की स्ट्रेटजी में कोई जंगमिना से आरिबा बुल कॉल स्ट्रेट से कोई हाना ममांग ने जेंगिबा बुल कॉल स्ट्रेट टू का करी खेनै नो हरे कांदा हाना कोई ममांग ने जेंगिबा बुल कॉल स्ट्रेट तो कोई at the money the buy tawraga out of the money the sell tawbani natra aduga handaki ngasi ge khone yengadoriba yamna kogi high profitable oiba aduga strategy bull call split se sina karamba mawong da kamain tawraga koina haribe strategy se sema kanda koi the profit oiri no haibado do koi jengmina sika haribe strategy se sida koi lai se kadai da no hai kanda call ama buy tawduni aduga call ama sell tawduni call ama buy tawgani duga call ama sell tawgani bull call split ne sab managani haiba call ama buy tawba call ama sell tawba matam sida khode laiba probability of profit aduga koi maximum profit the maximum loss egi screen sida loine lai rika aduga koi risk reward ratio the 1:3 ko 3 sai chang de lai aduga koi kanona estimated margin natragana koi estimated premium ko ina pigi do finance kano se kya hoidino the 18000 sai mukta koi hariba trade se lobu yagani ko aduga sigi trade se koi direct koi obstra da semaga jengmina se ko aduga masi hayeng dagi de koi class we start tawrase maduga numidangi koi gi 8:30 class so hariba sigi matang sida hena in detail mayam gi question answer do punna koi naina minasi ko ado ista obstra da laksege obstra dai na kanda say suppose ko ei kogi reset tawthoke hana leiram se ko nifty 50 ni nifty 50 ye hoji hoji leiba market ki price kya no hai 18100 ni ko adubo aina logo tawriba bull call split sigi asa gi aina buy tawgo tawriba ko kogi call option je kadai do oitino hai kanda kogi at the money the nataba out the money the thoraga out the money the thoraga kogi delta ki value the check tawraga ka delta ki value sida koi below 30 ka around 25 side the laiba delta ki value mo koi buy tawse ka delta ki value 25 side the laiba mai ama buy tawre khalase ka adi matung da hariba ina buy tawraga lawriba kogi strike price to orudagi out the money the 200 natraga 250 ya 300 out the money the thorok se ka saina 26 the logi base 18600 tani natra 18600 the lore 18600 the 1 2 3 4 4 thoraga 18800 the lore ka 18800 sida ina sell tawrasi eka ai basi sell tawru matung da khogi pay off chart na kari hai bi jing se pay off chart sida le da ko pay off chart na hai sing sai nang na sigi hari bitres low matam da loss oi matam da 2330 aduga nangi maximum profit na 7670 hai bani ko ko khoi risk reward ratio the 1:3.29 ko 3.3 ki sang ni lai se ko do hai basi ki trade se khone low matam da magi break even point di 18647 ni ko 18647 hoji hoji lairiba market na 18100 te laibani na tra so sidagi khona mate khitang ka khale khalase khara ka khala ko matam na kada 18200 jor ko matam da ai profit so to hogani ko t plus 0 da ko t plus 0 da ai gi profit se so to hogani aduga sidagi 200 100 plus ka matam da ade kai lot ama ini hedging se low matam da 236 profit order tra aduga another 100 amamuk matham da ka khalaga di 622 so mu profit oi tra so ka khala nga sai gi leiba break even point se break even point si baw ko expiry day na ta atop numita kara ko matam da 2657 gi sang da agi profit se low ngami ka aduga expiry day oi dring gi matam da agi ngasai gi khogi profit ki zone manung si changsin gragadi agi profit se heni wang khalai ko sumaina ko aduga agi profit ngasai gi se live
break even point try se break even point sidagi matak ta kakhalagadi expiry oiragadi agi profit se sigi koi maximum profit ki manak ta naksina phangge haibani ko aduga muk makharam da kumna garagadi ko agi break even point sigi makha da kumagadi ai minus ta ngasagi 2330 se loss oigani haibani toingum chung agi market sina expiry oidringai matamda ko aina lawriba kana sidagi 100 200 300 400 hagalaku matamda agi profit du wangkhat ki hairi ko adudi hairi misi trade se koi lawbu yai trade se koi hoji aina lawriba trade se karam bai expiry de lawbu na hakanda 2023 January 25 de lawbu trade ni ko monthly expiry de lawbu trade ni monthly expiry de lawraga trade se ina thamba yai matam khra tawbudu agi market ki view di up trend oigadam ni ko idi bullish market sina agi market ki view oigani aina pamiba market ki trend up trend ni ko sumaina ko na hari besigi kano se trade se koi kana gumba idi 1:3 gi risk ta ko na trade lobu ngamba mi leiragadi ko lobu da thoidong na kai ba leite agi market ki view up trend ka khalagadi maximum 7600 ki profit ni agi kano sina kogi aina invest tawgado amount 18000 khakta ni ko agi profit se aina invest tawriba amount sidagi 42% ki changde profit se lobu ngamba ki chance lai haibani yai ko adu kai gumba ina agi si se invest se 1l gi maya da tawragati ko suppose ai sida kitang kano change tawje ke ko style se lot aina lot ama khak lobu gi jaga sida lot mari gumba lawre khalasi ko lot mari buy tawre khalase aduga top amna one lot sell tawriba jaga se sida su koi ko 4 lots sell tawragi jingsi ko 4 lot ai sida sell tawre ai ko sa sisigi stage da ngom dojik sangai ba amount masing ko amount dai 72000 jogre na tra adu agi profit 30000 ni adu agi loss na sini du 1:3.29 ko kemte change level nate ko adu hari usi trade se ina 1 months ki kano do expiry de low re khalasi ko first day sida ina low buga market se mathalom da haigale khalo 1000 id 18200 phawa haigale khalasi 18200 phaw haigale ku matamda agi profit 1463 jum jawi ko 400 pau 500 pau sakragadi adu event ngasai ko gi break even point oi riba ngasai gi 18600 se 18600 ki mai asi bog da nomani ni sida ina lawri se 1 month ki low bani na nomani ni sida mathak rom sida sana haigala agadi ko ai profit se around 10000 me adi sum jawi basic strategy se kana gum lobi ning ba leiragadi discussion tawmina se aduga koina trade se logo matamda men oina khone logo doise ai expiry day ko monthly expiry day na monthly expiry day logo ni ko aduga out the money da buy taw tuina out the money da sell chu taw ga daw ai ko okay adu ai sigi video si swade lo sinjige aduga next video ngasi sum